Ez Yusuf Kutê di salê 1967 li gundê Melasbat dikeve bareş biborîn baxer bi başûrê Qamişlodê îşî 10 kilometr heye. Li wê de kes hatim dinyayê. Ji xwe di malbatekî oldar bû. Bavê me jêr digotin Mele Saet dihat naskirin di herêmên tevayî di navê Mele Saet. Zilamekî oldar bû. Hem xetîbê camiyê bû hem jî alimekî dîn bû. Di salê hefteyê de em li gund li Melasbat di wî çaxî de Qanûna Istislahê Zîraî wan derdiket. Di dema Qanûna Istislahê Zîraî derket, Partiya Komûnîst di Sûriyeyê de jî ji bona meselê cotkara piştgirî di daxuyanî kirin. Di wê piştgiriyê de bavê min dema godî got komûnîst piştgiriya cotkara û karkera dike, wî jî rabû tevlî komûnîst bû. Ji xwe di salê hefteyê de piştî ku em tev de wek bijî bûn tevlî komûnîst bûn wek malbat û tev, dibistana dest pê kir tedî meselê em bêjin divê bên dibistanê xwe bixwînin, divê bên bajar bixwînin. Birayemînî ji min mestir misin dibistanê dixwendin, merhela e'dadî dixwendin wekî dîtir. Em ji gund hatin bajêr. Dema em ji gund hatin bajêr, me başûrî vî ciyegimana lê rûniştî ama li vê dekê taxek hebû jê digotin taxa Hemûdê berho. Wilo dihat naskirin. Bi hukmê xwediyê wê na, xwediyê taxê xwediyê erd Hemûdê berho bû. û hem jî Hemûd dibû apê me. Di wir de hata vekirin dora me tev de bakurî me, başûrî me, bareşî me, baxerbî me tev çol bû. Heta ev ciyek ganam lê rûniştî çol bû. Tiştek tune bû. Di wî çaxî de ji xwe em hatin bajêr, ew şeniyê bajêr ji ew hejmarê wilo mezin dibêje tune bû. Hîna jiyan jiyana gundewarî bû. Yani ew jiyana bajêr dibêj wilo pêş ketibê û her kes bê li bajêr hûnê tune bû wilo. Ez bi xwe jî wek ciwanekî destpêkê de berî ez tevgera azadiyê nas bikim, me Partiya Komûnîst bi hukmê ku malbatekî komûnîst de bû, me Partiya Komûnîst nas. Cana jê hinek jê dibêjin bêya ma mele û komûnîst çawa çê dibe. Ji ber ku bavê min bi xwe di meselê xwe meletiyê de bêtirî xwe ser heq û hiqûq jiyan dikir. Yani heqê insana di ku de yê çawa yê, heqê insanê mesela ketkar, heqê cotkar, insanê feqîr çawa wî biparêze. Bi hukmê ku insanekî alimê dîn bû va mesela jevdû derdixist xweş. Piştî me komûnîst nas kir, teqrîben nêzî 2 sala ez di nav admam, di nav ciwanê komûnîst de. Piştî wê na hêdî hêdî em bi tevgera azadiyê nas kir. Tevgera azadiyê jî dîsekek hingî bû di heştê çara de, em ciwan bûn, dewla emrê xwe de bûn. Min nas kir, min pirs kir, gelo ev kî ne, talebe kî ne? Mesela bi navê taleba hatibûn destpêkê de. Gelo talebe ev kî ne, çilo ne çawa ne? Hevalekî me hebûn, bi hev re dibistanê de bûn jî ana şehîd ew ya. Şehîd dijwar, navê xwe Welat Yusuf bû. Em hevalê hevî biçûkanî bû, biçûkanî bi hev re mezin bûn. Wan bi hev re jî bûn komûnîst, me bi hev re jî deş komûnîst qeriya, em geştin tevgera azadiyê, me di nav karê ciwana de wek bêjî ciyê xwe digirt. Em çûn wî çaxî me dîtin hinek heval jê digotin Hacî yek jêr digotin Berîvan Amê Êzdî hebû, Salîhe. Ew jî şehîd ket. Piştî wê ne jî heva Nûrî hebû li vir. Ednan hebû şehîd ket li ser sînor ew û Elî Hesen bi hev re. Evanan me nas kirin destpêka tevgerê de. Me nas kirin heştê çara hema di havînî wan çaxa de bû. Me ew nas kirin, em bi hev re rûniştin. Wa jî kêfxwanî û ciwanên di nav komûnîstin hatine wa rûniştinê. û em jî bi rastî pir kêfxweş bûn ku me endamên tevgera azadiyê me dîtin, ku bêhna welat ciwa dihat. Bêhna heqîqetekê ji wan re dihat. Li ser wî esasî bi rastî me bi hev re dawstand demekê, şenmehekî, me çi qasî xwest di hundirê Partiya Komûnîst de kesek grûpek me bar kar dikir. Em di wir de nîqaşekê bikin li ser hevalên PKK.
ام نقاش كي بكن قالوا كاني يعني افانا هدفي وانا فلان تشته كا قالوا هون وتشلو الوان دارن براستيجي نرينا بارتيا كومونيست ويتشاغي ان فيجن نكارم بي بارتي تبدي لي كسايتن جمابوار داود ساندويتشاغي ده نريني وناجي عيني وك نريني دولة ترك دما قل سر تلفزيوني خبلا دكر تروريست زاروكا دكوجن إيريشي مالا دكن جنا دكوجن بفينا في هني إيريشي جندا دكن دبن فينا في واجب بلا ذكر راستي دمكي كان يقولوا ما بهذا داستان رابو تاليا زو هوال دجوار ولات يوسف ماكو شخم حردو ديك خليه دبون يعني يك شانبون ماكو تمام ام جيرو بيف بارتيا و نما تيدمين ام دجي بارتيا قرن ام حردو جي ام گشتن تفگر آزادیه شو ده 88 دجوار تبلی بو حوالی من دجوار تبلی بو تبلی تفگر آزادیه بو لویده که لمعصوم قرقماز اکادمیا معصوم قرقماز لویده که پرورده خو کرد و پشتی لویده که نو جواکه جدمه که ما و در کت سال نوتی ده دست پیکا نوتی ده شهید کت براستی کاره کی پر خوش بو ناسکرنا مشتفگری ره جیرز و حرمتی بو یعنی چما جبرگ لگوری گماوی چاقی جوانی خود مهنی که خود سر انتفاضه شیخ سعیدن بیجن سر سید رضا سر مسئله شورش برزانی قاضی محمد وانا مخوند بریوانا هنك اطلاع مولو هبو ام بيجن ولم كوير بنتيد نا بس هنكي هبو يعني او نرينا جمال سروا ناس تندبو وما دودة اب فارتي ناسكر وكما قد دسبيك جي يعني ولو بهنا حقيقتك جي دهات بهنا قلت بيجي وسركفتنك ويتشي ماجي ناسكر قوي شاغي تفكرك فيرنجي وك شورش بري خواه وصالك بدواده تصفيه نبي وبمي متقول تجاري از دش كومونيست ناقرم تجاري از بري خنادم بارتيا كي ديتر از نارم جي كي ديتر يعني ناف كومونيست دبن لدماغ ما اوديتن براستي وقبي حمتش برشاوي مي نورمال درباس بو از بير درباسي ناف تفكري بو براستی من دمی کی باش در باز کرده وردن ببیجین یعنی حتانی سال نوتی شهادت اول دجوار چه بوش خو جبونا می براستی گرام بو اول کی می بو نو تنجی او بو نعمان بو نعمان مسکنی لقمان اول می ذهبون چوبون و هیچ شهید نکتبون ليف حردو هوالانا ايجي وقت بيجي شهيد كتن بما جرام بو قلكي دم كله درباس بو من نوا فيتا بقري درباس كير هيدي بيتري خو وقت بيجي جمر بو يعني قاد بيتر برچاوا بو لي بيشتي وينا دما مبهيز هوال بيريفان لباكور كردستان شهيد كت جبر دما گوچوما خاطر جدونا خواسته بو بحكم يعني يذكرن بيجم هك نرو جانا رو كيري كينا ما هدو ديت هم جانا جي ساعتها جم هفدر ونشتن جمار داخلي او جي وشهيد عدنان جي وتبدا يعني ولو اخافتنك هبو خوش نعم مدى دما قوتشو شهيد كت شغل بشتينا هفال عدنان جي شهيد كت حردو جي براستي جرانيك جمار باركي جران لبشتا مكر مجي لسر شهادت افان هوالا مجي سوز داغ او هفديتني ما بهفر كريه او دانستاندنا ما بهفر كريه بردوام ببه و اموان ارمانجي جوانا جبونا وي شهيد كتن ام جي بدن سر حتى نفس ضوي ام كارم بهفر ام خباتي كي بدن مشاندن ام شو نوا كارم بگرن يعني اما دسبيكا شورش ده شورش قومي از لبناني بو اجي ولو كم مزنجي مره بو لبناني بو
هر سه چهار ماه اولی شورشی از لور بو من نما یعنی زانی بو از وگرم از سینور دی بیم گرتن نیم گرتن جبر بحکم تدی من مغادره سر مه یک عادی جی بری از مطلوب یوام قالوا زي بیم گرتن نیم گرتن از ما بون دوی پرسید یعنی والله طالع تعليم موجود خابيت في روحك هر كابت شد دولة جيب خدا كتي يعني براسي ذات مشيرو كتم سينوري سوري ماز مقلوبين سينوري لبناني علي سوري مناري حركتنا كاس وكوس بجار كرت كاس شرعتنا اي دهندري وي معبري ده كاستنا از درباس بون جي هجرة وجوازات وانا جيوانا جي استقبالي اديتر دسي شخص تاني الويدا كان سر كمبيوترات هو نزل مرابو كاغتا خدا ونم جو قربان فامس او يام وانا اذن جو تي منع مغادرة ستة هي من رقم كبد تشبت مراجعة فرا فلسطين بقى مقوسات شعبا كاي رقم كبد رقمك دام او رقم تنكر استخدام بك او تنظن الرقم هو سري هي او استخدامك مقوسات شعبا از در كتم هين بترسلو يعني وقت متقو شورشي وبيكتي وسوري قالوا تشنا بك انك ما بقري ما نقري وقولوا سينور جيفالا بويه براستي هما سينور خلاص كر بينام بو ويش غير زلاي خو حردو هاتن ام هاتن نفيدك هم الفرت اوتوماتيكيا ام هاتن تبلي خبات مشاو وكاري بي دي جارك ديتر ونورجي شخو مال لبنان بخوجي كاري بي دي ما تكرلو يدك لالي بيروت لالي صيدا وصور لالي ضاحيه وانا ما كاري بارتي الورد كر هاتنا ما يفرج عمل فردي سكر ابو ما تمام كر جارك ديتر ام فقريان كاري خوي فيدك راسي فيرنجي مولود درباس كر دمك درباس بو يعني بيجن دمك درباس بو دمك كبر زور بو راستي بيشتي قشورش لفرد سبيكر ام جهاتك مقوتاش درفه بو مهاتم فيدكي ام تبدي بوندي بخواه بزاروكي خواه ملاوش درفاني فيدكي مدا هفال جواني عرب مداي دي چون ويچغي يخكبو پرورده بانا کرن هاتن تبلي بون هيدي يبقى هاتا کرن يعني يخكبو يبقى و ويرنجي شورش براسي دست بكر شر قومي د منطقه ده بهتري خود عليه سركاني وان ده دست بكش خوش وربو حتى دو برفره بو گشت عليه باشوري قامشتو روجلاتي ويناجي مليان بيجن عليه نزيكي تركوشر ولو عليه ترعلو قندي حداد وانا هيدي عليه ترحميسو تربركي وان برفره بو امجي دوي دكي دي نافا كار دبون شخوي چاغي از اندامي بيدي بو اندامي بيدي مزسا قامشتو يعني ريبريا قامشتو دبون هم وكاري رخصتني مدكر هم جي كاري پروردي مدكر د ناو رجيش خو 2013 شش ماه چارا بو کنفرانس اکمین نوری درسمی وک اکادمیا نوری درسمی ازانست و رامان آزاد هات دار خستن از یک جندامی بو اندامی مجلسا نوری درسمی روجاوا از اندامی بو ویچاقی شهید هرکول حسین چاویش او سرت سکنی وی حرتش بريفت بر جده 2013 وردن قلوبی 2014 مدرس به چکرنا بروشورا کرجا مثلا بروشور جی شخوان وردنه لجمعنا وانه بروشورانا ما چکرن یعنی تو ديمقراطيك فدرالیت امبيجن شهر تيبت راستيا بارتيا باس شخو بارتيا باس ويا وقت برتوكا وينا بخود ما قما چكر نزي نوت بليه دقة قما چكر شخو اوي چاقي اسبي مكلفون يعني كومبونا وينا اسبي مكلفون لضمن جروبي ده دهات نقاش كرن وما وقت بيجي كوم دكر حمي برهمي وينا وما دكر كتاب اويا ميدان چكرن شغلي يعني دبرتوكن قالن بون ويا ديتر وكا شريت هبت شغلي نزي 100% تشتكي و راستيا بارتيا باس او جي تقريبا دي نزكايه دي
يديتر بروشوري بچوكن يعني بسيه روبلن 40 روبل اولو 5 روبل بفيرنجي هاتن تشكرن اما جروب طبعا امتد الشغلين هم جروب اساسي قامشته وكي ديجي حسك هبول ديري هبول فان دفرا جروب الميديجي هبول ما شكربون بفيرنجي ام 10014 15 16 سرکار بروشورا ده ام سکنی بون امتد الشغلين پشتی وینا دو از بوم شو 10015 کلیکا بروشورت از بوم هفسروک قومیتا تکلیه تفدمی جالی پارتیا خود جالی پی دادش بروی چاقی دهندره تفدمی ده هفت پارتی کردی هبون تفده هفت پارتی دهندره تفدمی ده پارتی سیاسی بونه وانا دورد ما حتى 2016 مها هافيني يعني مها شاشة حفطابو دوز لما متشبو شوم كاري قادة الشهيد عزيز قادة الشهيد عزيز نجرد قادة الشهيد عزيز شهيد عزيز عرب ج تركوي شري ولو تبي حطاني شاي كزوانا وانا في هريمي حطاني شدادي في هريمي تفاي دهات ناس كرن بالنافي قادة الشهيد عزيز ما جدولي كار ذكر نزیکی 3 ساله یعنی مهک دو کم زده از دور دمام 2018 ماه ده جور هات پشتی وینا 2019 دوزنامه چی بود ماه 11 از چون ملی طبقه دوی شغی درویده که جی نه سازین تردم بیجن سازین جواکا سوید دهاتنا فكرين دبن ناوي منظمات مجتمع مدني ده كوملين جواكا سويل اشوم ويدكش خور ويدكي وك كادروي كهريمي سركاري ورسكنيم او سازي ميدان فكرين هنك جي بري زهرم حوالنا ددابو فكرين وهنك ديجي ميدان فكرين كونفرنس ما كونفرنس وعمل تشكرين از تقريبا مسار كد سيشارو جاز لويدكي ما او جي بيشتي مبدايو كم جوار القوم تمام يعني فر تشتی گسپی هاتوم تامبو کهون چه بیشین حوالا جی گو تمامه گو وگره جیخه از وگریم تردمی مکتب پرورده مستیرام کر مکتب پرورده تردمی آگشتی با کروجراتی سوریه مستیرام کر سر خبتیم براستی به وی کاری مشیان حتانی بیشن ماه ششا 2025 من نریو کنفرانس شده کنفرانس یکیتی روشنبیرش خواست بری جندام یکیتی روشنبیرامه او سری 3 سال بیتر زندام یکیتی روشنبیرام 4 سال جواله وقتا گمگو کنفرانس رو چه ببین اجيولو براسيل مسألة رخصني وانا ده وهمجي مسألة فكرية يعني مروجي دور ناكه يعني ندوري پروردهية مخص جاسته كمناد ما جوار الجو ما قوم تمام ما قوم در فترة بأجد خازم خواه وقت بيجي بيجدار بكم جبوني هل بجارتنين هفسروكاتي روشن بيرين جزيرة قلت تمامه قلت برز جريكتين شخم در باسی کنفرانس بود کنفرانس ششمین بون ته در کتم بدنگ بلنجی یعنی دنگ حری بلنجی مانی پشتی ویناجی مدناف خوده ما نقاش کر دسته تدیجی از و حوال فیروز رشک حسه که اوجی خوندنا وینا آدابه و هلبستوانه که هجایی نفسکاره که هجایی براستی ام هر دو بهفره بون هفسروک جدقة جنبونه هالسروج يعني أنا مدخلزن خباتك جاب شو مثلا شو متكاري پرورده ده لجور نرين أخوه ما سركفتنك شكر يعني ده كاري بروشورانه ده ما برهمن دان شكرن يعني از دوه هذي دمه جا از قاربم ده ورد بخود جي يعني ده مسألة روشنبيري دي از قاربم قاونا بافيجي جبر چما جبر كاريم بخوه أول يعني نفساندنه هل بس جي از نفسينم هنا متدي وانا وقانديه نطب عندي اما از نفسينم بزمان عربي كم دي نفسين بس بزمان كردي بيتر نفسينم
وکی ده آنا دو پرتوک جید ناو دسته می دنه جبرگه خوازم وی بویره بینم زمان برغم او قصی یعنی بویره کی به ایشی جی سبه ام پشتی گرابون وقت بجیم برگ خرابون و تدی ساعت بود تقریبا دورا یک و نیو هبو هما تقریبا دور یک و نیوی بو ام نفس ساری خون ام فراوین خود خون مناری ترقینی هات لجم جگ قدا گله دیلان تکره سر پشتا بنداوی ام بزیانم چون ویده که ام بوم باوی تایروانا تدم پور بزیان ور ما پرسی که چه بو هوالا گوله توپا کاویتن ور او جی حوالی جند دور ویاری بریندار بون برینی واسه بکن حمده تشتنه اما گو تمام من مورال چیکن یعنی ام نهرن وقت بيجي برا قولو شكنامي تشي نبي ماجي باوي طيار وناجي متى بانكر كام ديلان يبقرينن كام ديلان آزادي يبقرين كام بخبتن ما جهاز بيخص ده دور ده ما وقت بيجي دنگك شكر براستي جي ديلاني دبو از هوال منيجه هوال مي باوي جودي قانا سرو كمالبات الشهيدة وانا تفهم بهورنه مظفر عبدالقادر امتداد دیلانی دنی یعنی اجی درکتم از هنکی ولو کابوک متشیان جوال خورگم گوز درد کردم جبر نگه منم استحمود کن درکت نگز درکتم باوی تایر پیریم بو و تکف دیلانی اجی نقبه مویناد حنا کنم والی هدی کنن مولو چاوی خوری زوران ویجی مزوران و درباس بو اما ام جهر درباس بون و قمت تقينك دي تشيبو يعني قذيفة كده هات لبش مكت براسي سرمي مگو تقية ما دست خافت گوي خود تشتنهي من بش خونري منري هواري متاب العردينه شخوي شاغي شهيد منيجة ومظفر وعبد القادر وكرم او دعرضة خود دور دي الشهيد كتو باوي طيار و ابو هوجر بریندار بود. لی پشتی که متدا خستم بنی یعنی ملت براستی برخودانی کرد. مدا خستم بنی ام جاری کی درکت جور. ملت توایی درکت جور. درکت جور سلوگان خداویتن و بانکرن و بجی شهید و یعنی بیرنگی خستن گمورا لاچیکن. ام داکتن هواری من شهیدن او جلوه دکنه مخستن علیه کده هواری بریندار دنامه پرن بیست و دسین سان بریندار ببون هوارن ده تیر دسا که بلو هواری کفو یعنی نی ساعت نما او جی جانا خوش دزدن باوی تایر روژاده براستیش بونا که اوایت تده از کاره بمولو وک هوالی کیوانا و دناوا وی بویره بخود از بواره بون مگو گره کستش تکی بکم یعنی گه اب یاره ولو وندانه به یعنی بمینه ده دیرو کده مخواستی جا سر وانا بنویسینه نه سر کسایتا واتنی سر برخودانا بنداوی بخوا گشتی ده ناوره سر 15 شهید گل ملکوبانی شهید کتن یکوش دور بون سر 3-4 دفعه و هم جی ایمه و هم یک بدو مده جمله دیری که وانا شهید که اوش دسیاک دور 25 شهيدة تقريبا شيبو افايا ما قوم قد في افايا ام وقت توثيقك الشكل
براستی از آن دویه دخوازم چی بیجم؟ دست پیک دست جبنا تفکر سیاسی بیجم. برای مگه موی دویه مواقع سری زنی سال که ورده مواقع که تیرو شنبیره جی و یک تیرو شنبیره دیتر جی گوهنه نیوزکارا ما بهور ما گوتیم گاو نباویجن جبنا یکیتیا کردی یک رزیا کردی بسرکه یک آدی ترجی او نافکوکی گد نافری پارتیا دهنه بین هلاندن هم جی ام جمله کی دیده ام خواته کی بکن گپشگیری قصده جمله همه پارتیان سیاسی و گله مذ بکرن جبر قصده براستی هبونا گله رومتاویه ایرو دگوی گلی تدی ولاد پاریس قصده ایرو بتری خود هندری سوریه حریب رخصتن کری هزار رخصتن کری قصده اول یک آدی ترجی جبونا مالبات جی جبونا در دوری خوشی تر ده حوالی خواه و زاروک خوشی از دبیجم مروتم شوپ حقیقت بمشه شوپ حقیقت جی هلبت و فاتوراوی هبه یعنی تشتکی نه حسانه یهما تید خسارت دینه تمام و از در باسی شورش بوم از خودی خانی بوم از داندره شورش من بخانی جبرگ هر تشتی ما طوعی بو ما تكرم دخبتي انتادم طوعي بو ما في داوي وقت بيجي يعني خباتك يبو بفونك بتشتك هكا دكنا وجي وك عريكاري يعني نفون عريكاري يعني بيج نق يعني نراتبك افايات تدجي دبتشي دب ميراثك يعني الميراثيا جبونا زاروك خو جبوني مالباتي مرد دخو يعني كرن هم جبونا جواکا خود در دوری مرد دخو یعنی کرن یک جه جبونا زارو که خوشی از بیجم شخو او اساسا دناو امینی بچوکین دناو قصده دهی و ایدی ترجی دناو دمان یک جوانش خو بریندار جی بوده ده لیدی ساکت بیجم هون دجوریه نقرن بردوام بکن حتی داوی جمال باطا و ده هندره تربرک و ترحمیز ده سسیه ما هاتن اعلان کرن شهید بهفره حرسی زارو که اب ایبران يعني بهفر هاتن شهيد اعلان كرن يا ويا نهندك كجبونا ما براستي جبونا قام ميفيق ميراثي هني قريبن بباريزن جرك مو خطيب بشوبين جبونا فيناجي بان قام جبونا مالبات جبونا هر كسي جي ايغو نزيكي ما ايغو بيجي باوري متي ام فيخت خطا شهيدا ام بشوبين وسركفتني مازن بين جماره لسروي اساسي اجي سوز دموان حوالی که بمار شهید کردن اول باو تیار و گروپاینا تده ایگو منیجه اکرم مظفر عبدالقادر ابو هولگروانا همجی حوالی منی گو شهید کردن حوال دجوار حوال نعمان وانا از وانا ببیر وجب حرمت بیرتینم و سوز دموانا جا ازج في خطيب جاري كرفانا قرم يعني حتى نفس داويجي از السر في خطة وانا بشوبينم وحتى جمع بيجي نيفساندين قو تشي ببه درفت هبه از السر راستيا وانا بنيفيسينم وبلاوكم